1, 2, 3, 4, 5. I see how bad you are doing. That's 2 times. 6 3 times. 6 4 times. I finished 1. No, it is. Abolia shongun nuka interdepartmental neseja munebe ebuni aisi morikin extra mark ainer e porte diope. Just come on, buy Just for fun, how? Yes. We are not whatever. For money. 2-1. It was a little mune jokotoma bolia. Toma bolia shane marbaranga. Jayeni telekari kwa pe dope. Jayeni telekari kwa pe timu. E timu lo telekari e angarete ikopo. Dope pe le pota some joko game na do gelegela e pota lumu midali. Abolia shongun nu sodit kanuka TV East keda Etop radio koi buga soroti kesa jai kina oyapesulu Etop. Apupanga ya lama noi ane wina la buanga dum. Buanga pede normal editorial so dinge normal sales. Akisaran kwani champion. Ashalam kitengo Etop radio na ya onbore ribore ni topoli bore ne joko noi. Abungo mena telekar abunga twania koto ma abulia na ludo. Ido right na yalama noi ilolo so ajaun ke abulia so kapenat kanu na ya erasi no ya nete so nepepe. So mame rai bore ne rono enga mame telekar na rai mamlem rai na alonar noi na minar kolonga boli games lu na rai bala itutumo bali karu bala unika wala stikanya pekau abulia to ngage abulia amunga jeni ba pedori enga ni nari puitunga noi kwenye ranu ashanta na lasuba mamle mngasa mate training kwenye bunga wini se yala mango noi Abolition no get nezida abu ekodet Luka programming iteleka kwa pay champions akalona adomun isabuni yare keda bronze medals iuni kosodi adoktet naka editorial kanuka ngulo irweti emuto ai telekar enambalo yare keda esabu ediope adoktet na uniet nezida apotu Luka sales itelekar onabala uniet akalona adomun bronze medals yare kodo berna so tanga rapakina Aisha lamikene management noi anawo momo no aito jokara bolia show no ekese swamak so arena bolia ne simor kikiti kwana itunga ido pola kwena de bargeni jo oto maswa mukere eraile maswa mune yang atitunga kese umisho kere konya introduce ngai kwana abolia kwana da abolia na ijekiro sa yalama iteleka so ido de dumuse trophy kwangeni buni boba yatake ay telekari bobo iborena ni site telekari na re timu kosi araile dunya kite training nyine para ay rai borene joko bonebe teni lu ngese ruoso kwami eto dikisite ne tuma bonebe kese jenete angini bore kere yala maso noi do yala maso e itene anoya ono aputa bolo kana kai kosi ba pada lu apoto so yala nyata inyi ko kisidesa ila agole nene pone telekana reteso Nicolas Opio loda golo kinia iriamuno ngin yida bu Islamic Vision Group kanu ai tolomun abolia shongun abolia sinenu elo seneti timu tonikinga abolia sinenu itapala tokitunga konye abolia sinenu auto markate mind give era abolia sinenu jokuka noi ani wanji levels kerano the second grade arda tertiary institution na je competition kere igwa kino minor what games Gabriel Eseko kanuka TV East koi buga soroti